A to organizaciji Kancelarije za mlade gradske opštine Rakovica. Sad smo se danas da održimo treći po redu tradicionalni beach volley turnir na Miljekovcu 3. Cilj akcije jeste skupljanje mladih ljudi i okupljanje oko sporta. Danas ovde, kao što vidite, dosta mladih ljudi je došlo po ovom lošem vremenu, ali nas to nije sprečilo da još jedan sportski dan održimo na Miljekovcu ovde u Rakovici. Dragi moji, drago mi je da smo se danas okupili po ovom vremenu koje nije baš idealno, ali ja mislim da će uslovi zadovoljiti da odigramo danas ovaj naš treći tradicionalni turnir u ovoj beach. Posebno bih se zahvalio gospodinu Banetu i odbojkaškom klubu Libero, Kancelariji za mlade opštine Rakovica, i drago mi je da danas možemo da počnemo sa takmičenjem, a neka pobedi najbolji. Ha ha ha!